Pemirsa adiri krama Denpasar sane naenin keni pengelola varian anyar COVID-19 kejantenang sampun kena. Ini kontak erat taler sampun kejantenang negatif COVID-19. Kuentenan varian anyar COVID-19 puniki ring Denpasar kedadosang berarti saking Satgas Penanganan COVID-19. Mengkudang-kudang pemargin sampun kesiagayang sejeroning nurse pengelola virus anyar inucap. Jubir Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai Maosang sampun ngelaksanayang mengkudang-kudang pemargi sajeroning nambakin panglalah varian anyar COVID-19 ring wewidangan ipun. Pangupaya inucap nenten wantah kemargiang saking Satgas ring Pante Kota nanging taler ring suang-suang desa adat sane sampun madue Satgas gotong royong. Ring kawentenan usaha sane sampun kelaksanayang, pahan utama terkabuatang inggih punike nelebang pemargian protokol kesehatan utawi prokes. Puniki kaaptiang side raja kemargiang oleh kramo mangde side nambakin panglalah varian anyar COVID-19. Masyarakat kepatutang mangde disiplin sajeroning ngelaksanayang prokes ring samian parikrama. Tios nganutin prokes pangupaya sane lianan luire 3T, inggih punike tracing testing miwah treatment. Pat perada wenten kramo sane kauningin keni panglalah COVID-19. Asa punike taler indek pangupaya nambakin panincapan kasus tatkala galah mudik miwah pasca arus balik lebaran warsane mangkin. Pai ketandane dahat nyokong indek kawijakan saking pusat antuk larangan mudik. Puniko mawinan Pemkot Denpasar taler nyiagayang pos pemantauan ring tetiga genah inggih puniko pos Uma Anyar sane meprekanti sareng kepolisian, terminal Ubung, miwah dermaga penyeberangan Pantai Matahari Terbit Sanur. Pos-pos inucap tios kaanggenes arus mudik, sidak taler kemargiang majang prokes majang pengendara sane jagi mudik. Asmara Putra Bali Pos Nguningaya.